Corinthians 15 verse 1 to 3. Kepha bazalwane bami nikhunjuzwa ivangeli enashunyayezwa lona enasindiswa ngalo kholwa nini koba nosizo yini umusa kaNkulunkulu waba yinkululo yami wenza engakubanjelwa awubangalizeki kholwa nini koba nosizo kini lokho ngakwamukelayo ukuthi uJesu Kristu wahlushwa ngezono zami wangena ecaleni hlushwa naye woba nosizo kuwe Nkosi ngiyabheka kuwe yiba nosizo kimi angiyinto ngingenawe ngiyesabukufa kwami kholwa Nkosi Jesu yiba nosizo kimi Nkosi ngothini nakuwe ngiyekele impilo yami umphefumulo uthembe wena ngiyekele imvelo yami Nkosi Jesu yiba nosizo kimi 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Kodwa inandi yonke umuntu wayehlale phansi ayifunda. Ukuvuka kwabafileyo, kepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimi kulo nenisindiswa ngalo nxa nibambelele ezweni enganishumayeza lona uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize ngokuba okokuqala nganinika lokho engakwamukela nami ukuthi uJesu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo nokuthi wambela nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo nokuthi wabona nguKefasi wayesebona ngabayi12. La uPaul ukhumbuza abazalwane
uthi ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona linalamukelayo nenimi kulo sikhunjuzwa njalo ivangeli esashunyayezwa lona ukuthi uJesu wafa ngenxa yethu. Ngashunyazwa ilokhuzana uJohn wangena engqondweni yami wagcina engqondweni yami uJohn 3:16 ukuthi uNkulunkulu wathanda izwe. So no Paul naye lapha abashumayeza khona ubashumayeza ukuthi uJesu wamukela ivangeli likaJesu elilona abalamukelayo nesindiswa ngalo nxa sibambelele enkosini ezwini okuyiko ukubambelela ezwini ukuhlala ezwini kaNkulunkulu esifundiswa lona nelishunyayezwana esishunyayeza lona nanokuthi kambe sibambelele kulo moya lingazange libe yize kithi izwi kaNkulunkulu kodwa maliyize siyolishiya phansi sihambe kodwa maliyutho kithi salokhu sibambelele kulo. Ngokuba okokuqala nganinika lokho engakwamukela nami ukuthi uJesu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo. uPaul wakwamukela lokuthi uJesu wafa ngenxa yezono zethu ngokwemibhalo waze wathola naye uPaul wathola yize kade ehambe engene ephume ehudula abantu abakhuluma ngoJesu ngoba ibungakakhanyi kuyo angakafikelwa ukukhanya kwalevangeli ebahudula ebayoboshwa eJerusalema bebulawa abanye kepha njengokusho kwemibhalo wakholwa ukuthi uJesu wafa ngenxa yethu wavuka nasekufeni. So nokuthi wempela nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo ukuthi uJesu wafa wambelwa wavuka ethuneni ngemva kwezinsuku ezintathu njengokusho kwemibhalo ngoba wayeluke esho ethi le tabernacle lizodilizwa bacabanga ukuthi basho izindonga zaseJerusalema kanti usho ubuyena ngoba uyizwe uyudonga lwezwi likaNkulunkulu ukuthi luzodilika kodwa ngemva kwezinsuku ezintathu lizovuka. Kwaba njalo ngempela ngoba akukhulumile ukuthi uzavuka ngemva kwezinsuku ezintathu kodwa ngoba kuyabantu bengaqondisisi bangezwa ukuthi uthini wakasho kanjalo ingako uNikodima wahamba ebusuku ngoba efuna ukwazisisa le ndaba lokuthi lo muntu lobungani ukuthi makafike bamtshela ukuthi ifatsha azalwe kabusha ngoba kubonisa lapho ukuthi ayengaqondi ukuthi ngabuyela esiswini sikababa ngengaka ngizalwe kabusha kanti wayesho ukuthi azalwe kabusha ngokukholwa yizwi likaNkulunkulu. So nalapha uPaul ukhumbuza lento leyo ukuthi uJesu washo ukuthi uzokufa ngemva kwezinsuku ezintathu uzawuvuka njengokusho kwemibhalo. Wabona uKefasi wayesebona ngabayi12 esevukile uJesu wabona yilapho. Sembonga uNkulunkulu ngoba kakhulukazi uthi uPaul usikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimi kulo sashunyayezwa ivangeli salamukela ukuthi uJesu Kristu wazalwa wakhula wafa wafela thina wavuka waqoba ukufa wanyukela ezulwini lapho wonke umuntu omzalwane ebange ukufinyelela khona ukuthi size sifike embusweni simbone ngamehlo uJesu Kristu. Sihambile saya lapha kade ehamba khona okuwukuthi inhliziyo vela zilangazelela ukwazi more nokumbona ngolanga lokugcina ukuthi simbone ngamehlo ethu uma sibambelele ezwini lenkosi. Amen. Amen. Nkosi Ngosini nakuwe ngiyekele imvelo yami
ngiyekele imvelo yam. Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, iba nosizo kimi.